дар доираи иқдомҳои иҷтимоии роҳбарияти давлат бо иштироки намояндагони сохторҳои марбутаи ҷумҳурӣ хобгоҳи рақами 7 донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ки дар кӯчаи Нахимов ва 64-7 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ҷойгир аст, пас аз таъмири пурра барои 39 нафар омӯзгор ва кормандони ҷавони донишгоҳ ҳамчун манзилҳои истиқоматии хизматӣ супорида шуданд. Воқеан имрӯз дар донишгоҳи миллӣ ҳодисаи фарахбахш рӯй дод. Бори дуюм аст ки бо ташаббуси наҷибонаи ректори донишгоҳ муҳтарам хушбахтзода Қулиҷон Хушбахт барои омӯзгорони ҷавон, барои кормандони донишгоҳ хонаҳои истиқоматӣ ҳадя карда мешавад, туҳфа карда мешавад ва ин tashabbusҳои созандагии ободие ки шуда истодааст, ин ҳама барои дастгирии сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ва воқеан дар арафаи як ҷашни бузурги миллии мо, рӯзи ваҳдати миллӣ, ба истифода додани ин масалан хобгоҳ барои як бори дигар нишон медиҳад ки воқеан миллати мо миллати қадршинос аст ва масалан дар рӯҳияи сулҳу ваҳдат, дар рӯҳияи ҳамзистӣ масалан ба истифода додани ин манзили зист фикр мекунам ин як иқдоми бисёр наҷибона аст. Бояд гуфт ки иқдоми мазкур дар партави сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва таваҷҷӯҳи вижаи роҳбарияти олии кишвар ба донишгоҳи миллии Тоҷикистон роҳандозӣ гардид. Бояд қайд намуд ки дастгирии давлатии соҳаи маориф ва илм, баланд бардоштани мақоми манзилати омӯзгор дар ҷомеа дар меҳвори сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. ин аст ки дар яке аз суханҳои худ қайд намудам ки мактабро мо ба ҳайси макони илму дониш, саводу маърифат ва омӯзгорро ҳамчун шахси мафкурасозу тарбиятгари насли наврас эътироф намуда, арз гузоштан ба мақому манзилати он дар сиёсати пешгирифтаи мо дар ҷойи аввал меистад. Бояд таъкид намуд ки имсол мартибаи дуюм аст ки бо мақсади пиёда сохтани сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат ва иҷрои дастуру роҳнамоиҳои онҳо аз ҷониби роҳбарияти донишгоҳ дар симои ректори донишгоҳ доктори илмҳои иқтисодӣ профессор Хушбахтзода Қулиҷон Хушбахт, мартибаи дуюм аст ки кормандони омӯзгорони донишгоҳи миллӣ бо манзилҳои истиқоматии хизматӣ таъмин мегарданд. Инак дар давоми 2 сол ҳудуди 78 нафар кормандони омӯзгорони донишгоҳи миллӣ ба манзилҳои истиқоматии хизматӣ бо муҷаҳҳаз бо тамоми шароит ва ҷавобгӯ ба талаботи замон таъмин мегарданд ва албатта ин бевосита чӣ тавре ки аз гуфтаҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат бармеояд, дастгирӣ намудан ва шароити хуб фароҳам овардан барои омӯзгор ин сармоягузорӣ барои рушди нерӯи инсонӣ дар оянда мебошад. имрӯз донишгоҳ ба ҳайси муассисаи таълимии бунёдии кишвар дар омода намудани мутахассисони сатҳи баланди илмии омӯзгорӣ барои донишгоҳ ва дигар муассисаҳои таҳсилоти олии ҷумҳурӣ саҳми шоён мегузорад. сифати бинои мазкур ба талаботи меъёри сохтмонӣ ҷавобгӯ буда, табдил додани он аз бинои хобгоҳи донишҷӯён ба ҳуҷраҳои истиқоматии омӯзгорон баъди аз навсозӣ имконпазир аст. қобили зикр аст ки бинои хобгоҳ минбаъд хусусӣ гардонида нашуда, ҳамчун хобгоҳи хизматии омӯзгорону кормандон дар тавозуни донишгоҳ нигоҳ дошта мешавад. дар маросими ба истифода додани хобгоҳи мазкур меҳмононро намояндагони донишгоҳ самимона истиқбол гирифта, дар саҳни хобгоҳ аз ҷониби фарзандони истиқоматкунандагон дар ситоиши ватан, корҳои ободонӣ ва эҳтирому арзгузорӣ ба дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ шеърҳо қироат карда шуд. баъдан меҳмонон аз чанд хонаҳои истиқоматӣ боздид намуда, ба шарту шароитҳои муҳайё гардида ва корҳои аз навсозӣ баҳои баланд доданд. дар саҳни бинои мазкур дар фазои тантанавӣ калиди хонаҳо ба истиқоматкунандагон супорида шуд ва истиқоматкунандагон ба дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурӣ ва иқдомҳои неки роҳбарияти донишгоҳи миллӣ изҳори сипос намуданд. мо ҷавонони соҳибистиқлол бояд шукргузорӣ аз он намоем ки
осоишта, дар як давлате ки як фазои оромӣ дорад, дар як давлате ки ҳамчун худро озоду дар як рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ки мо мепасанд мекунем ба шукргузорӣ аз он намоем. ҳамин тариқ аз номи тамоми устодони донишгоҳи миллии Тоҷикистон миннатдории хешро ба президенти кишвари азизамон ва раҳбарияти донишгоҳи миллӣ мерасонем. мо ҷавонон имрӯз шукрона аз он мекунем ки дар як кишвари ободу озоду ором Тоҷикистон умр ба сар мебарем. имрӯз барои мо омӯзгорон ва кормандони донишгоҳи миллии Тоҷикистон рӯзи фаромӯшнашаванда аст. зеро тибқи дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раёсати донишгоҳи миллӣ имрӯз дар симои ёки бо иқдомҳои ректори муҳтарам профессор Хушвазода Қобилҷон Хушвақт дар арафаи ҷашнгирии 26-умин солгарди ваҳдати миллӣ барои 39 нафар омӯзгорон ва кормандони донишгоҳи миллӣ ба манзилҳои истиқоматӣ таъмин гардиданд. аз фурсати муносиб истифода бурда миннатдории худро пеш аз ҳама ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ректори донишгоҳи миллии Тоҷикистон Хушвақзода Қобилҷон Хушвақт мерасонем ки дар ҳамин рӯзҳои фараҳманд, дар ин рӯзҳои тарихӣ аз мо омӯзгоронро дастгирӣ намоянд ва ба омӯзгорон бисёр шароитҳои хуб фароҳам оварданд. ҳайати устодону кормандони донишгоҳ бо хушнудӣ изҳор доштанд ки кӯшиш хоҳанд кард ки дар тайёр намудани мутахассисони созандаву бунёдкор ва ватандӯст бо масъулияти дучанд даст ба кор шаванд. ҷиҳати дигаре ки шоистаи таҳсин ва тамҷид ва шоистаи сипос аст ин аст ки ҳам як гурӯҳи калоне аз омӯзгорон бо хонаводаҳояшон ба таъмини рифоҳу манзил мерасанд ва ҳам як гӯшаи дигари дуруфтода ва фарсудашуда ба ободӣ расид ки воқеан ҷойи хушнудист, ҳам чашмро ва ҳам дилҳоро менавозад. ҳамзамон ба ин муносибат дар арафаи таҷлили рӯзи ваҳдати миллӣ аз номи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 25 нафар фарзандони омӯзгорону кормандон тӯҳфаҳои ҷашнӣ тақдим карда шуд. таъкид гардид ки чунин тадбирҳо устодону кормандони донишгоҳро водор менамояд ки бо дасту дили гарм ва масъулияти дучанд баҳри шукуфоии бештари кишвари азизамон Тоҷикистони соҳибистиқлол кору фаъолият намоянд. мавриди зикр аст ки ба 3 нафар кормандони донишгоҳ ки фарзандони маъюб доранд аз ҷониби раёсати донишгоҳ ғамхории махсус зоҳир гардид. манзилҳои истиқоматии онҳо бо таҷҳизоти муҳими рӯзгор таъмин карда шуданд ки ин амал низ дар доираи ғамхориҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба қишри ниёзманди ҷомеа сурат гирифт. соҳаи маориф яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурӣ хусусан пешвои муаззами миллат қарор гирифтааст ва дастгирии ин қишри ҷомеа зери таваҷҷӯҳи махсус қарор дорад. зимнан изҳор гардид ки табдил додани хобгоҳи мазкур ба бинои истиқоматӣ ва супоридани ҳуҷраҳои он ба омӯзгорон ва кормандони ҷавони донишгоҳ ҳамчун дастгирии навбатии пешвои муаззами миллат дар доираи иҷрои нақшаи чорабиниҳои таҷлили 35-умин солгарди ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи ваҳдати миллӣ дониста мешавад. расо як сол қабл дар таърихи 9 июни соли 2022 хобгоҳи рақами 1 донишгоҳ барои 39 нафар манзили истиқоматӣ ҷудо гардид ва ба истифода дода шуд. дар давоми танҳо 2 сол қариб 80 нафар устодону кормандони донишгоҳ соҳиби манзил шуданд ки дар таърихи донишгоҳ падидаи нодир аст. иқдоми навбатӣ дар арафаи таҷлили рӯзи ваҳдати миллӣ 27 июн барои ҳайати бисёр ҳазорнафараи донишгоҳ ва алоқамандони он рӯзи таърихӣ ва хотирмон мебошад. соли дуввум аст устодон ва муҳаққиқони донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳадияе аз раёсати ин донишгоҳ дарёфт мекунанд ки барояшон бисёр муҳим ва ҳатто то ҳадди сарнавиштсоз ҳам ҳаст ва ин ҳадия боиси таъмини рифоҳ ва манзили устодон мегардад ва
ба муносибати ҷашни имсолаи ваҳдати миллӣ гурӯҳи дигаре аз устодону муҳаққиқон соҳиби манзил шуданд ва ҳадияи бисёр бисёр муносиб ва бисёр арзишмандест ки боиси сипос ва муҷиби сипос ва қадрдонии мо аз раёсати муҳтарами донишгоҳи миллӣ, шахсан аз худи ректори муҳтарами донишгоҳи миллии Тоҷикистон профессор Қобилҷон Хушвақтзода, тамоми гурӯҳи дастандаркорон ки ин заҳматро дар муддати ин чанд моҳ кашиданд ва албатта аз худи сиёсати давлат ва ҳукумати мо, аз худи сиёсат ва ғамхориҳои сарвари давлатамо, президенти муҳтарами кишварамо, барои аҳли таҳқиқ, барои аҳли илм, барои омӯзгорон сипоси тамоми ин гурӯҳ ва сипоси тамоми омӯзгорон ва муҳаққиқонро мерасонем, зеро дар шароити муосири ҷомеаи муосир ва ҷаҳони муосир ки шароити ба шиддат буҳронист, ин ғамхориҳо ва ин ҳама дастгириҳо ва мусоидатҳо бисёр умедбахш, умедворкунанда ва ангезабахш ҳастанд. Як ангезаи хубе метавонад бошад ки муҳаққиқони ҷавон, омӯзгорон бо дасту дили гарм дар фаъолиятҳои худашон, дар таҳқиқот ва пажӯҳишҳои илмияшон бештар кӯшо бошанд. پس از مورد استفاده قرار دادن خوابگاه رقم 7 دانشگاه همچون منزل استقامتی خدمتی با آموزگاران و کارمندان در فضای تنتنوی در دانشگاه ملی تاجیکستان بخشیده به روز وحدت ملی، تلویزیون تعلیمی دانشگاه ملی تاجیکستان در پایه فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه افتتاح گردید. خیلی خوشایند است که امروز در حیات دانشگاه ملی تاجیکستان، در حیات فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی یک رخداد و نوگانی خیلی مهم به میان آمد. یعنی تلویزیون تعلیمی دانشگاه ملی تاجیکستان با فعالیت شروع می نماید و این یک عامل هست که برای در آینده به عملیه نزدیکتر گردانیدن دانشجویان مساعدت خواهد کرد. تلویزیون دانشگاه ملی تاجیکستان از آن چیزی که وابسته به علم ژورنالیستیک می باشد، این پیش از همه ژورنالیستیک اتحادیوی یا اینکه ژورنالیستیک کارپوراتیوی می باشد. یعنی با فعالیت آغاز کردن تلویزیون تعلیمی دانشگاه ملی تاجیکستان، این درباره رشد و تکامل همه آن تخصص هایی که در دانشگاه ملی هست یک امکانیت را فراهم آورده است که آنها خود را یک نوع معرفی نمایند و در زمینه همین آن چیزی که وابسته به تاکیدهای پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان هست، باید که ما آینده در نبردهای اطلاعاتی در روند جهانی شوی آماده باشیم، بیشتر و پیشتر مسئولیت احساس کرده باشیم و این غمخواری که از جانب ریاست دانشگاه ملی تاجیکستان، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان از جانب کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده است، برای ما یک زینه، یک مرحله نو را به میان آورده می تواند. برای ما امکان فراهم آمد که محض در فاکولته ژورنالیستیک در خود دانشگاه ملی همه آن چیزی که وابسته به تکنیک و تکنولوژی ساحه تلویزیون هست در همین جا شاگردان ما آشنا شوند. ضمناً تأکید شد که در رابطه با دستور و هدایت‌ها و سیاست بنیادکارانه و معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، استودیوی تعلیمی تلویزیون دانشگاه ملی تاجیکستان با تشبث ریاست دانشگاه در همکاری و دستگیری وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ساخته به استفاده داده شد. امید است که تلویزیون تعلیمی دانشگاه ملی تاجیکستان برای آماده نمودن کادرها و چهره‌های نوی ساحه تلویزیون سهمی مناسب خواهد گذاشت، زیرا آن از لحاظ فراهم آوردن شرایط پوره در عملیات تطبیق نمودن دانش‌های نظریوی دانشجویان و دیگر امکانات تکنیکی ساحوی در میان مؤسسه‌های عالی جمهوری پدیده کاملا نو محسوب می‌شود.
امروز برای استادان و دانشجویان فاکولته ژورنالیستیک یک روز تاریخی است، زیرا در فضای دانشگاه ملی یک رویداد بسیار نادر به وقوع پیوست. این آرزوی دیرینه تمام استادان و دانشجویان فاکولته ژورنالیستیک بود که نظریه با عملیه پیوند باشد و همین گونه شد، چون این از سپارش و دستورهای پیشوای معظم ملتمون امام علی رحمان سرچشمه میگیرد و امروز در همکاری با کمیته تلویزیون و رادیو تلاش‌های رهبریت دانشگاه ملی تاجیکستان در زمینه فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی یک استودیوی تعلیمی مجهز با دستگاه‌های نوترین سطح برنامه‌های تلویزیونی مورد استفاده قرار داده شد. من فکر میکنم که این استودیو من بعد یک زمینه بسیار خوب می شود در تربیت کادرهای بلند اختصاص ساحه تلویزیون، چون در اینجا نظریه با عملیه پیوند می شود. شاگردان ما در این استودیو ثبت برنامه ها، تنظیم، تدوین و عموما آماده کردن کلی برنامه‌های تلویزیونی را می آموزند و همچون یک متخصصانی گویم که با مهارت و صاحب تخصص بلند با استحصالات یعنی با شبکه‌های تلویزیونی سفربر می شوند که این بسیار یک تشبث و یک اقدامی خیلی نادر است که ما با هم حکومت جمهوری تاجیکستان و هم کمیته تلویزیون و رادیو و هم ریاست دانشگاه ملی تاجیکستان که خیلی تلاش کردن و کوشش‌های زیاد کردن عرض سپاس میکنیم. گشوده شوی یا اینکه تأسیس تلویزیونی دانشگاهی ملی تاجیکستان برای تمام محصلین همین مؤسسه عالی امکانیت فراهم می‌سازد که از این امکانیت‌های استودیوی تعلیمی استفاده برده توانند و در برابر این نفرانی که دانشجویانی که در فاکولته ژورنالیستیک تحصیل می‌نمایند آنها علاقه از خصوصیت‌های خاصی تلویزیون و برنامه‌هایی که طریق تلویزیون پخش می‌شود از نزدیک یعنی از لابراتوریای ایجادی شناس می‌شوند و خود را علاقه همچون یک کارمند تلویزیونی آینده، همچون یک متخصص آینده‌ای که در تلویزیون فعالیت کرده می‌تواند یک نوع در همین راستا خودش خوب شناخته می‌تواند، یعنی امکانیت‌های خیلی خوبی داده می‌تواند. قابل ذکر است که استودیوی تعلیمی تلویزیون دانشگاه ملی تاجیکستان با تکنیک و تجهیزات نو و زمانه‌ای مجهز گردانیده شده است. فعال شدن استودیوی تلویزیون امکان می‌دهد که مدل‌های نو ضروری تعلیمی در اساس معیارهای معاصر در عملیه کاربست شوند. در جهان معاصر ژورنالیستیک همچون رکن چهارم دولتداری شناخته شده است. به عباره دیگر ژورنالیست سیمای جامعه است. بنابراین وقتی که سخن درباره تربیت اخلاقی ژورنالیستان آینده می رود، تمام آموزگارانی که در تربیت ژورنالیستان آینده سهم می‌گذارند باید سعی و کوشششان را به آن روانه کنند که ایدئولوژی ملی را درست ترغیب کرده توانند و ایدئولوژی ملی ترغیب آن از کجا شروع می شود؟ به نظر ما برای ترغیب ایدئولوژی ملی باید هر یک ژورنالیست شونده باید داند که خودشناسی چیست، شخص خودآگاه گفته کی را میگویند و حتما باید در او دوست داشتن وطن و ارزش‌های ملی را درست هم فهماندن و هم ترغیب کردن لازم است. برای این باید ژورنالیست آینده هم دانش قوی داشته باشد، هم قلمی خوب و از همه مهمش گذشته خود را خوب داند، از تاریخ، فرهنگ، زبان، ادبیات و دیگر ارزش‌های ملی خوب آگاهی داشته باشد. البته تأسیس یا تشکیل چنین یک مرکز یا لابراتوری ایجادی تلویزیونی دانشگاه ملی تاجیکستان در زمینه فاکولته ژورنالیستیک ما استادان و عموما کارمندان فاکولته ژورنالیستیک را مسئولیت ما را دوچند میکند، ما را وظیفه‌دار میکند که ما من بعد با شاگردان با نگاه دیگر کاربری کنیم و من فکر میکنم که من بعد هر نفری که در این استودیو
таълим мегираду бигем касби таҷриба мекунад ҳатман ки дар телевизионҳои дигар рафта муваффақ мешавад. дар марҳилаи муосир ки мардуми шарифи тоҷикистон бо эҳсоси гарми ватандӯстиву ватанпарастӣ ва хештаншиносиву ифтихори миллӣ созандагиву ободкориро ҳадафи худ қарор додааст, мо тамоми дастовардҳоямонро бо мавҷудияти суботи сиёсиву ҷамъиятӣ ва ваҳдати миллӣ вобаста медонем, зеро роҳи ягона ва шарти ҳатмии рушди устувори иқтисодӣ, баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум ва ободии ватан суботу оромӣ мебошад. дар вохӯрӣ бо кормандони воситаҳои ахбори omma пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид дошта буданд ки барои баланд бардоштани сифати таълим дар шуъба ва факултаҳои журналистӣ ва ҳамзамон анҷом додани чанд чорабиниҳо зарур аст. Аз қабили мустаҳкам намудани базаи моддию техникии ин муассисаҳои таълимӣ, дар баробари ин баланд бардоштани сифати таълим дар муассисаҳои таълимӣ, ҷорӣ намудани усулҳои нави таълим ва ҳамзамон ташкил намудани студияҳои таълимии телевизион дар заминаи ин муассисаҳои таълимӣ мебошад. Имрӯз дар факултаи журналистика донишгоҳи миллии Тоҷикистон телевизиони таълимӣ ифтитоҳ дода шуд ва ифтитоҳи телевизиони таълимӣ имконият медиҳад ки баланд сифати таълим дар факултати журналистикаи донишгоҳ баланд бардошта шавад, роҳу усулҳои наву ҳозиразамон барои таълими журналистони ояндаи телевизион ба роҳ монда шавад. мо бояд таъкид намоем ки яке аз мушкилоте ки дар пеш меистад ин пеш аз ҳама рақобатпазир шудани барномау намоишҳоеро ки дар заминаи ин телевизион ба навор гирифта мешаванд. ва мо саъю кӯшиш менамоем ки якҷо бо гурӯҳи эҷодие ки дар ин телевизион фаъолият менамояд барномаву намоишҳоеро таҳия ва сабт намоем ки дар фазои иттилоотии кишвар рақобатпазир бошанд ва бо он барномаҳое ки имрӯз дар шабакаҳои телевизионӣ сабт карда мешаванд дар рақобат бошанд, ҳамсанг бошанд, дар сатҳи зарурӣ қарор дошта бошанд ва мушкилоти имрӯзаи ҷомеаро баробари ин шабакаҳо баррасӣ карда тавонанд. студияи мазкур тӯҳфаи арзанда ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон буда аз сиёсати хирадмандона ва созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳодат медиҳад.